салом тамошобинони азиз, хулосаи хабарҳои муҳими шанбе 19 июни тоҷикистонро аз пойгоҳи хабари бомдод бароятон пешкаш мекунем. шурӯъ мекунем аз як нигоҳи кӯтоҳ ба сархати хабари муҳими рӯз. дар ин барнома муовини вазири фарҳанги тоҷикистон аз коронавирус ҷон дод. боздошти зану шавҳари тоҷик дар қазон барои ба сурия фиристодани $700. имсол дар тоҷикистон 40 куштор ва қасди куштор, 16 таҷовуз ва 3203 дуздӣ содир шудааст. яке аз ёрони аҳмадшоҳи масуд ба мақоми вазири дифои афғонистон таъин шуд. ҳоҷи маҳмудҷон боз ба як оилаи муҳтоҷ хона тӯҳфа кард. дар интихоботи президентии эрон номзади тундравхоҳ иброҳим раисӣ ғалаба кард. аввалин парвози мустақилонаи нахустин зани халабони Somon Air Усмон Тошев аз мақоми сармураббии тими якачини тоҷикистон рафт. ҳушдор, эҳтиёт кунед, 20-21 июн дар тоҷикистон шамоли сахт мевазад. як зан дар ноҳияи Ашт ба говдуздӣ айбдор мешавад. ва акнун тафсилоти хабарҳо. додгоҳи ноҳияи Воҳидови шаҳри Қазон, пойтахти ҷумҳурии Татаристони Русия, зану шавҳар аз Тоҷикистонро бо ҷурми кӯмаки молиявӣ ба як узви созмони террористии мамнӯи Давлати Исломӣ ба ҳабси пешакӣ гирифт. ин ду шаҳрванди Тоҷикистон солҳои таваллудашон 1963 ва 1968 баъди қариб 6 соли ирсоли маблағ ба Сурия дастгир шуданд. хадамоти матбуоти додгоҳ гуфт, тибқи фарзияи тафтишот ин зану шавҳар рӯзи 11 сентябри соли 2015 ба яке аз бонкҳои шаҳри Қазон рафта аз тариқи ширкати пулфиристи Золотая корона ба як узви Доиш аз ҳисоби маблағҳои худ $700 пул фиристоданд. қобили зикр аст ки ин зану шавҳар хабар доштанд ки он нафаре ки барояш пул фиристоданд дар қаламрави ҷумҳурии Сурияи Араб дар фаъолияти созмони байналмилалии террористӣ Давлати Исломӣ иштирок мекунад. таъкид шудааст дар иттилоияи расмии хадамоти матбуоти додгоҳи ноҳияи Воҳидов. тафтишот ин амали зану шавҳарро амали муштарак бо маслиҳат ва бо мақсади маблағгузории фаъолияти созмони террористӣ таъбир карда, ба зидди онҳо бар асоси қисми 1 моддаи 205 кодекси ҷиноятии Русия бо иттиҳоми мусоидат ба фаъолияти террористӣ парвандаи ҷиноятӣ кушодааст. ба онҳо бар асоси ин банди қонун аз 5 то 15 соли зиндон ва ҷарима ба маблағи то $500,000 рубл таҳдид мекунад. додгоҳ ёдовар шудааст ки додгоҳи олии Русия ҳанӯз 29 декабри соли 2014 Давлати Исломиро созмони террористӣ эътироф карда, фаъолияташро дар қаламрави Русия манъ кардааст. 2 рӯзи қабл раёсати ФСБ дар ҷумҳурии Хакасияи Русия хабар дод ки як шаҳрванди Тоҷикистонро дар ин ҷо бо иттиҳоми даъват ба фаъолиятҳои террористӣ ва дар мазҳари он тавҷеҳ, яъне сафед кардани терроризм дастгир карданд. дар солҳои охир даҳҳо тан аз муҳоҷирони тоҷик дар Русия бо иттиҳоми даст доштан дар фаъолиятҳои террористӣ боздошт ва чанд нафарашон ҳатто ҳангоми боздошт кушта шуданд. наздикони бархи онҳо иддао доранд ки мақомоти амниятии Русия онҳоро беасос бо далелҳои бофтаю сохта ба терроризм айбдор карданд. бисмиллохон Муҳаммадӣ, яке аз шеъраҳои маъруфи муҷоҳидин ва намояндаи тоҷикҳои Афғонистон ки чанд рӯз пеш фармони сарпарастии вазорати корҳои дохилиро ба даст оварда буд, дар пайи василаҳои раҳбарони он кишвар ба мақоми вазири дифоъ, яке аз мақомҳои калидӣ дар ҳукумати Афғонистон таъин шудааст. таъиноти Бисмиллохон ба ин мақоми калидӣ дар ҳоле сурат мегирад ки ҷунбиши Толибон дар ин авохир боз чанд волусполиро ба даст овард ва ин ба оташи нигарониҳо дар бораи эҳтимоли суқути ҳукумати кунунии Афғонистон дар пайи хуруҷи нирӯҳои эътилофи байналмилалӣ равғани бештар мерезад. қарор аст нирӯҳои амрико мурраи асосӣ дар таркиби эътилофи байналмилалӣ дар Афғонистон то 11 сентябри соли ҷорӣ тарки Афғонистон кунанд. бисмиллохон 6 сол дошта мисли Аҳмадшоҳи Масуд зодаи Паншер аст ва аз синни 18 ба сафи муҷоҳидини таҳти фармони Аҳмадшоҳи Масуд пайвастааст. бисмиллохон аз соли 2012 то соли 2015 низ вазири дифои Афғонистон буд, вале замони раёсати Ашраф Ғанӣ ба гӯша рафта ва дар ҳеҷ самти давлатӣ таъин нашуд, то ин ки шароити хоси кунунӣ ба миён наомад. муҳиббулло Нурӣ, мушовири Абдулло
رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان به سپوتنیک تاجیکستان گفت در پی مری شدن وزیر قبلی، تشدید یافتن جنگ با طالبان و سقوط کردن چندین ولسوالی به دست آنها، رهبران کشور به این نتیجه رسیدند که گنرال تجربه‌دار وزیر دفاع تعیین شود. صبح 19 ایون سال روان، معاون وزیر فرهنگ تاجیکستان عبدالرحیمزاده قربانعلی بازار در مرکز طبی رقم 1 معروف به بیمارخانه یکم سویتسک از بیماری کووید 19 فوتید. در این باره منابع معتمد پایگاه خبری بامداد خبر دادند. قربانعلی عبدالرحیمزاده 56 سال داشت و همگی یک سال آخر از 18 ایون سال 2020 در مقام معاون وزیر فرهنگ تاجیکستان کار میکرد. او 20 نوامبر سال 1964 در ناحیه رودکی به دنیا آمده. سال 1988 رشته کتابداری دانشکده دولتی فرهنگ شهر مسکو و سال 2007 دانشکده اقتصادی تاجیکستان را با اختصاص حقوق شناس ختم کرده است. به گفته منابع بامداد، عبدالرحیمزاده 2 هفته آخر در بیمارخانه بستری بود و دکتران به او نفس صنعی میدادند. نفس کشیش خیلی تنگ بود. یک دکتر بیمارستان که از گفتن نام خود به سببهای معلوم خودداری کرد، روز 19 ایون در صحبت با بامداد تصدیق کرد که عبدالرحیمزاده قربانعلی بازار در حقیقت از بیماری کووید 19 فوتیده است. تا حال جسدش در بیمارستان است. شاید امروز نصف روزی جسد بیمار را به صاحبانش سپارند. خبر داد این هم صحبت بامداد. بنا به اطلاع دریافته، در 10 روز آخر تنها در بیمارخانه یکم سویتسک الکی 3 بیمار از کرونا ویروس جان باختند، ولی مقامات این بیمارستان اصرار می‌ورزند که یگان مریض کرونا ویروس ندارند و آنهایی که در شعبه احیا و دیگر بخش‌های بیمارخانه در حال وزنین قرار دارند از استعمال یخماس یا آب خنک گرفتار بیماری‌های مفصلی چون التهاب شش شدند. در انتخابات روز 18 ایون ریاست جمهوری ایران، رهبر قوه قضاییه ایران ابراهیم رئیسی غلبه کرده است. رئیس ستاد برگزاری انتخابات جمال عرفی گفت که از 28 میلیون و 600 هزار نفری که در آوازدهی اشتراک کردند، 17 از 18 میلیونش به رئیسی رای دادند. بنا به نتیجه های مقدماتی، رقیب اساسی رئیسی، رهبر مجلس تشخیص مصلحت نظام و فرمانده سابق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی محسن رضایی 3 از 3 میلیون آواز به دست آورده، از رهبر سابق بانک مرکزی ایران عبدالناصر حکمتی که یگانه نامزد نسبتاً معتدلگرا به نظر می رسید 2 از 4 میلیون نفر حمایت کردند. به طرفداری از امیر حسین قاضیزاده هاشمی معاون رئیس پارلمان ایران بیش از 1 میلیون نفر آواز دادند. ابراهیم رئیسی سال 2019 از جانب امریکا به دلیل پایمال کردن حقوق انسان و قتل نوروزیان تحت تحریم قرار داده شده است. پرزیدنت کنونی ایران حسن روحانی که بعد ادای هر دو دوره ممکن ریاستش ترک مقام میکند، الکی به دفتر رئیسی رفته او را با پیروزی تبریک گفته است. وزیر خارجه ایران جواد ظریفی نیز اظهار امیدواری کرده است که رئیسی رئیس خوبی برای ایران شود. انتخاب رئیسی در حال صورت گرفت که ایران و 6 قدرت بزرگ دنیا میخواهند معامله سال 2015 پیرامون برنامه هسته‌ای ایران را از نو زنده کنند. پرزیدنت در نظام جمهوری اسلامی ایران نقش رهبر حکومت اجراییه را اجرا میکند. نقش اول را در تعیین سیاست داخلی و خارجی ایران رهبر روحانیش آیت الله علی خامنه‌ای بازی میکند. روز 18 ایون نخستین پرواز مستقلانه یگانه زن خلبان شرکت هواپیمایی سامان ایر تاتیانا افنتییوا دایر شد. خدمات مطبوعات شرکت خبر داد که تاتیانا با موفقیت باعث همخلبان پرواز در مسیر دوشنبه تاشکند دوشنبه را انجام داد. رهبر خطسیر کاپیتان شورت رحیموف به کار تاتیانا بهای خوب داده است. تاتیانا سابقه کاریش را در سامان ایر سال 2011 باعث مهماندار آغاز کرده سال 2020 به صف خلبان‌های شرکت پیوست. او تا امروز باعث کارآموز پرواز انجام میداد و روز 18 ایون نخستین پرواز مستقلانه‌اش را انجام داد. تاتیانا افنتییوا برای این نازکی‌های کسب خلبانی را در مکتب اویاسیونی سویتسک آموخته امروز الکی خلبان صاحب تخصص است که هواپیمای بوینگ 737 NG را اداره میکند. تاتیانا افنتییوا تأثیراتش از نخستین پرواز مستقلانه‌اش را
چنین بیان داشت: کدام حساسیت حس نکردم از نخستین پرواز مستقلانم. این پروازم مثل همه پروازهای آموزشیم خوب گذشت. حالا وظیفه از همه مهم سیقل دادن سطح کسبی هم است. سامون ایر فعلا یگانه شرکت هواپیمایی فعال در تاجیکستان به شمار می رود. شرکت دولتی تاجیک ایر از اول سال 2019 به این طرف به دلیل مشکلات مالیوی از امکان انجام پروازها محروم شده است. مربی ازبک عثمان توشف به سبب انجام مولت قراردادش ترک مقام سرمربی تیم ملی تاجیکستان کرد. در این باره روز 18 ایون فدراسیون فوتبال تاجیکستان در صحیفه‌اش در فیسبوک خبر داد و گفت فدراسیون با عثمان قدرتوویچ برای کار پرثمر مشترک اظهار تشکر نموده به او در فعالیت مربیگی من بعد برای کامیابی آرزو میکند. عثمان توشف از سال 2018 سه سال رهبری تیم ملی یکچیر تاجیکستان را در دست داشت. تحت رهبری او تیم ملی تاجیکستان توانست بار اول در مرحله دوم قهرمانی جهان 2022 بازی کرده در گروه غ جای دوم را به دست بیاورد. تاجیکستان در این گروه تنها از ژاپنیا یکی از دسته‌های از همه قوی قاره آسیا عقب ماند و تنها یک خل کمی کرد که به مرحله بعدی رقابت‌ها برای رخصت به مرحله نهایی جام جهانی فوتبال قطر را بیابد. ظاهراً در مرحله دوم در ماندن و از گروه برآمدن نتوانستن تیم ملی باعث شد که قرارداد عثمان توشف دیگر تمدید نشد. در پیام خیربادیش برای پشتیبانی پیوسته طی 3 سال سرمربیگیش به فدراسیون فوتبال تاجیکستان، اعضای تیم ملی تاجیکستان و به مخلصان تاجیک اظهار سپاس کرده و گفت این مرحله فعالیت مربیگی من و زندگی من همیشه در قلب من باقی خواهد ماند. من همیشه با گرمی و خوشنودی تاجیکستان را به یاد می‌آورم. این خانه دوم من شده است. باوری دارم که منتخب تاجیکستان صاحب رخصت به جام آسیا 2023 می‌گردد. من همیشه و صمیمانه به دسته منتخب تاجیکستان مخلصی خواهم کرد. عثمان توشف فوتبالباز سابق ازبک و حالا مربی 55 سال دارد. او قبلا چند دسته ازبکستان از جمله بخارا، نصف، شورتن، اندیجان و تیم ملی فوتبال بازان تا 16 ساله ازبکستان را مشق داده. یک مدت سرمربی دسته طوفان قهرمان فوتبال افغانستان هم بود. سال 2018 عثمان توشف را به مقام سرمربی تیم ملی تاجیکستان دعوت کردند. صاحبکار شناخته تاجیک حاجی محمد جان مرادوف رهبر شرکت ساختمانی سرمنزل باز به یک عائله محتاج خانه نو تحفه کرد. ملکه قوتووا ساکن شهر ترسونزاده 25 سال باز با فرزندان معیوبش حسن و حسین در یک خوابگاه عمومی زندگی داشتند. کودکان او همگی 3 سال داشتند که شوهرش از سرطان وفات کرد. از یک طرف بیماری فرزندان، از جانب دیگر علم بیخانگی این زن را مجبور نمود که به برنامه امید آخرین سامانه عائله مراجعت کند. پس از پخش نوار ویدیو یکی از صاحبکاران موفق تاجیک حاجی محمد جان مرادوف به عیادت این عائله نیازمند رفته با وضع زندگی ایشان از نزدیک آشنا گشت و وعده داد که به این عائله نیازمند دستیاری دراز کرده مشکلی آنها را حل و حسن و حسین را خانه‌دار هم می کند. عائله می نویسد سرآغاز قرار بود که برای این عائله کمبزاعت از بناهای بلند آشیانه خانه میخرند، ولی با نظر داشت آنکه حسن و حسین جوانند و فرد و عائله دار شده صاحب فرزند میشوند، صاحبکار دوراندیش برای این عائله یک حوله خیلی کلان و زیبا و زمانوی را پیدا کرد. منزلی که حاجی محمد جان مرادوف به این عائله کمبزاعت تحفه کرده است از 5 در خانه کلان و برهوا، 2 حمام و آشخانه و دیگر انشاءات‌های ضروری روزگار عبارت بوده با قالین و پلاس نیز تامین کرده شده است. صاحبکار خیرخواه همچنین به ملکه قوتووا برای خریدن جیوان، یخدان، تلویزور، ماشین جامه‌شویی، چنگکشک و دیگر تجهیزات روزگار علاوتاً 20,000 سامانی داده است. اپای ملکه و پسرانش حسن و حسین آن روز از خرسندی در کرتهشان نمی‌غنجیدند. حاجی محمد جان مرادوف با عملهای خیرش مشهور بوده. سال گذشته به دست کم 5 عائله محتاج و معیوب در کوچه حسین زاده و عینی دوشنبه منزل‌های نو با تمام شرایط و جهاز لازم تحفه کرده بود. از جمله او ماه دکبر سال 2020 به 2 عائله دارای امکانات محدود در مرکز شهر دوشنبه در یک بنا واقع در کوچه حسین زاده 10 منزل‌های 2 تحفه کرده بود.
маҳмуҷон муродов ки роҳбари яке аз бузургтарин ширкатҳои сохтмониро дар душанбе дар даст дорад, қаблан низ дар чунин амалҳои хайр сам мегузошт. аз ҷумла моҳи майи соли 2020 дар рӯзҳои моҳи шарифи рамазон ӯ ба 3 нафар аз оилаҳои ятиму маъюб дар бинои замонавии навбуниёд дар кӯчаи айнӣ 5051 пойтахт хонаҳои барҳаво бо тамоми шароиташ тӯҳфа карда буд. маҳмуҷон муродов бо ин амри хайр дар он рӯзҳои моҳи шарифи рамазон гуфт ки мехост ба мардуми муҳтоҷ нишон бидиҳад ки онҳо дар зиндагӣ танҳову бепарастор нестанд. кумитаи ҳолатҳои фавқулоддаи тоҷикистон бо такя ба пешбинии агентии обуҳавошиносӣ хабар дод ки рӯзҳои 20-21 июн соли 2021 дар ҳудуди шаҳрҳои душанбе, хуҷанд, панҷакент, хоруғ, гулистон, кӯлоб, ҳисор, ноҳияҳои панҷ, ховалинг, рӯшон, файзобод, лахш, ёвон, деҳаи панҷи поён, эсенбой, санглох, бӯстонобод, ағбаҳои чормағзак, анзоб ва шаҳристон то ба ҳадди 20-25 метри сония шиддат гирифтани сурати шамол пешбинӣ мешавад. бино ба пешбинии ҳавошиносон эҳтимоли хокбориш низ хеле зиёд аст. кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ба маълумоти сокинон мерасонад ки ҳангоми шамолҳои шадид ин ҳодисаҳо метавонанд омили хатар шаванд. канда шудани хатҳои алоқа ва нирӯи барқ, аз кор мондани зеризгоҳҳои нирӯи барқ, қатъи интиқоли барқ дар манотиқи аҳолинишин, хароб шудани иншооти пойдеворашон заиф, канда шудани боми хонаҳо, шикастану чапа шудани дарахтон. кумитаи ҳолатҳои фавқулодда дар ин робита ба шаҳрвандон тавсия медиҳад ки чизу чораи хоҷагиатонро ба ҳавлӣ ё ба таххона дароред. шохҳои хушки дарахтонро ки метавонанд ба хонаи шумо осеб бирасонанд бибуред. воситаҳои нақлиётро дар гараж бимонед. агар гараж надошта бошед, пас мошинро бояд аз зери дарахтҳо ва иншооти пойдеворашон заиф дуртар бигузоред. дар кӯча аз биноҳои фарсуда ва хонаҳое ки боми ноустувор доранд дурӣ биҷӯед. ҳангоми чарондани чорво дар чарогоҳҳои кӯҳистонӣ ҳадди аксар эҳтиётро ба кор баред. сайру гашт дар манотиқҳои кӯҳдоман ва лаби обҳои кӯҳиро маҳдуд кунед. ронандагон дар роҳҳои кӯҳистон ва ағбаҳо суръати ҳаракат ва масофаи байни мошинҳоро бояд риоя кунанд. дар ҳоли пеш омадани ҳолати фавқулодда ба рақами 112 занг занед. як зани 34-солаи ноҳияи Ашт ба он гумон бармешавад ки шаби 26 май бо роҳи пинҳонӣ аз заминҳои хоҷагии деҳқонӣ воқеъ дар ҷамоати деҳоти дӯстӣ як сар чорвои калони шохдорро дуздида ба соҳиби чорво марди 25-солаи сокини ноҳияи Ашт 4500 сомонӣ зарар расонидааст. нисбат ба ин зан бар асоси қисми дуюми моддаи 244 кодекси ҷиноятии Тоҷикистон бо иттиҳоми дуздӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карданд. ба ӯ аз 2 то 5 соли зиндон таҳдид мекунад. сокини 30-солаи шаҳри Душанбе ба он гумон бармешавад ки рӯзи 12 феврали соли ҷорӣ дар кӯчаи Нусратуллои Махзум бо роҳи фиреб ба боварии марди 24-солаи сокини пойтахт даромада аз ӯ 2 мошини тамғаи Мерседес Бенц ва Тойота Короларо ба маблағи 225 000 сомонӣ нархгузорӣ карда гирифтааст, вале аз ин маблағ танҳо 110 000 сомониашро пардохт карда боқимондаашро то ҳол барнагардонидааст. рӯзи 18 июн муовини вазири корҳои дохилаи Тоҷикистон полковник Раҳмонзода Саиднақш Ҳаким бо намояндаи хадамоти федералии полисияи криминалии Олмон дар Осиёи Миёна Дитмар Эрфурт ки муҳлати фаъолияташ ба анҷом расид ва ҷойгузини ӯ хонум Бербел Энгрер мулоқот кард. полковник Раҳимзода ба Дитмар Эрфурт барои ҳамкории судманд дар муддати фаъолияташ дар мақоми намояндаи полисияи Олмон дар Осиёи Миёна изҳори сипос ва ба намояндаи нави ин неҳод Берпел Энгрер комёбӣ таманнӯ кардааст. ҷониб ӯ ҳамчунин масоили амниятӣ аз ҷумла муборизаи муштарак бар зидди ҷиноятҳои муташаккили фаромиллии терроризм, экстремизм ва гардиши ғайриқонунии маводи мухаддирро баррасӣ карданд. дар 5 моҳи аввали соли 2021 дар Тоҷикистон шумораи ҷиноятҳои сангине чун куштор, расонидани осеб ба саломатӣ ва таҷовуз ба номус ба андозаи қобили мулоҳиза афзоиш ёфтааст. Азия Плюс бо такя ба агентии омор хабар дод ки имсол шумораи дуздиҳо аз ҷумла дузд задани хонаҳо ва ҳамин тавр порахӯрӣ ва дуздии моликияти давлатӣ низ афзудааст. дар умум дар моҳҳои январ майи соли ҷорӣ дар Тоҷикистон
2283 جنایت ثبت شده است که این نظر به همین دوره سال 2020 84% بیشتر است. امسال در مقایسه با 5 ماه اول سال گذشته بخصوص حالتهای کشتار و سوء قصد به کشتار به طور قابل ملاحظه 29% زیاد شده است. همچنین شماره حالتهای رسانیدن آسیب وزنین به سلامتی نظر به یک سال پیش 27.8%، شماره حالتهای تجاوز به ناموس و کوشش تجاوز 23.1%، دزدی 12.7% و غارتگری 16.1% افزایش یافته است. از جمله در 5 ماه اول سال 2021 در تاجیکستان 40 حالت کشتار و سوء قصد به کشتار، 46 حالت رسانیدن آسیب وزنین به سلامتی، 16 حالت تجاوز به ناموس و کوشش تجاوز و 3203 حالت دزدی از جمله 716 حالت دزد زدن خانه ها را آشکار کرده است. امسال شماره جنایت های اقتصادی با شمول پاره‌خوری، دزدی مالکیت دولتی به مبلغ بزرگ و امثال این نیز 8.2% افزایش یافته است. در عین زمان شماره حالت‌های راهزنی 12.5%، سودای انسان 40% و دزدی سلاح و مهمات 6 مراتب کم شده است. اگر در ماه ینور ماه سال 2020 در تاجیکستان 6 حالت دزدی سلاح آشکار شده بود، امسال همگی یک چنین حالت آشکار شده است. شماره جنایت‌ها در ولایت سوخت امسال 11.7%، در ولایت ختلان 30%، در ولایت مختار کوهستان بدخشان 14.5% و در ناحیه‌های تابع مرکز 12.3% افزایش یافته. تنها در پایتخت شهر دوشنبه امسال شماره جنایت‌ها برعکس 16.4% کمتر شده است. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم روز 19 ایون تاجیکستان. خبر و گزارش های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان را در سامانه پایگاه خبری بامداد پیگیری کنید. خوش باشید.